Football Titi part zaruk somni pani na ngai thavele don ta ila Italian midfielder ro pui coaching lama ro pui lo tak ni thung Andre Pirlo hian UAE second tier club United FC somna pomin United FC manager anita a kumsamli parukmi Juventus sa Cristiano Ronaldo te po kai throi zak zak to tu hian Dubai a inbun UAE league sang berpo khel phak lo team hi akai throi don ta ani Pirlo hian a coaching career a Juventus Italian club liante Turkish club Karagum Rukte Italian club Sampdoria te akai throi to a heng club atang te hian bana tok veka an ui chung chuak angkha ani ve lova coaching lama hian beise angin ala hlotling thei lova ma se beidong lovin achun zom ta zel tho ani English Premier League club West Ham chun an defender Emerson Palmieri chu achua an phalsak thu an hril mia maya USA pre-season tura po throi ve lo turin thutlungna an siam Graham Potter kai shwai West Ham hian left back El Hadji Malik Diop an la lut to a chubaka chuan Kyle Walker-Peters po free transfer in an la lut to boka hei wang hian Palmieri hi chuang tlaya an ngai ani bera mamo anin titalo ani kumsam thummi Italian defender Palmieri hi left back ania season liamta khan West Ham tan rin roll zingami alani zela ma se season tharatan ero clubin amamo talawani West Ham hian Palmieri hi ichuak thei tia an hrilawang hian a thlonin an chhuatir don tina ani lova cluba ipoimo to lova chu wangin club dang pan tur zongla transfer fee chungchanga po kan lawin dor chhun zomang an tina ani Manchester United chun ang club chua sandu player te chu mantlom taka chhuatir an tum lova an man phu to ka an ngai anga dor tu te hna chau an hral phal don tuna hian United player ni mek zinga Garnacho Anthony Sancho le Malaysia te chuan chua an du thu club ho tu ten hena an thlen towa Rashford ero lonin Barca lama ain puchuak to United hian team din thar an tum mek kara an chunga mi lung oilo team chua san du na nei helmek an neya hei hian an team borok po ati thalo hleya fel fai thain an la om thei lawani an borok ton mek chungchanga hian team manager Ruben Amorim tong chuakin Technical Director Jason Wilcox le Chief Executive Omar Berada ten heng chuak du te chungchanga hian beiseizat number an neye hei hi an mani beiseitu ten an tlin lawani chuan Manchester United player ani chhun zom zelang hemia hian engma rin hlelna tur po aom love atimia maya asoibel na a player then khat hian tima hmun poimo jok chan an duwa chutiang an chan theina tur chuan tima hmun po ala oma player then khat ero in chawna thar ma chhona team thar nei andu player te hi an chungcha ngai tu a thutluk na siam turin hun kan peya chutianga an mani ma khwa an ngai chu kan phal sak bok clubin achin felna lama hun to prat thleng anga khi ka hre thiam hleya achan chu in thon dot te pola om theya niya player te hi thataka dong song turin ka in pe reng boke atiani Manchester United hin an player antana khel du to lo chua du te hi an chua an phal sak chianga ma se United hian an man om to ka an ngai anglo chuan hral an tum bik lova club lam hian khel du to lo na chu tia man tlom teya chhuatir lam an on lo hrim ni in alangani Newcastle United striker Alexander Isak chon club chua san adu ta sia chu wangin Newcastle in ama a an be sei lutuk lem lo Slovenian striker Benjamin Sesko laman hoya striker tharlak lutur an dap ta chuk ani Sesko hi Arsenal Liverpool Manchester United le Chelsea tenen po seizom thin an nia ma se khoi club ma pan lovin a khelmek na German club RB Leipzig a acham ta zel tuna ero Newcastle in laklu ngai tumin an zui ni in tarlan ani Newcastle hian an striker Isak chel an duwa an team manager ngai poin an chel tur thu voi khan mai ni lo soin hral an tum lo zia an lan tira ma se Isak ber hian chua adu sia chu wangin Swedish striker hi an hral mai angai do ni in alanga aman ero an chiar tam hle Paul Magdalena somthum aya tlomin an hral phal lo ni te in soi ani Isak hi Liverpool in laklu an tum chhun zom zela ama point Liverpool panadu ma se red hian Newcastle beiseizat sum an the chok phal do nem ti hi ala chiang lo hleya chu wangin Isak chungchang hi a fel lok lo mai thei Victor Gyökeres point Arsenal a ziak ngeya contract da turin malam apan zela London at thloka medical test anei po phal sak ni toin Arsenal hian ni reilo te chungin an laklu thu an pon man ngei arin omani Paul Magdalena samruk pathum point panga baka add-ons da tela an leitur kum somni pasari mi hian ti fel ngai angte ati fel zovele Arsenal pre-season tour azom ngal don ani
Gyökeres hian season masa khan match somnga pahni khelin goal somnga palia khunga Arsenalin striker goal khung thei an nei that lo zia ngai tua phei chuan an mamo tak player te po ati thei ome ma se mamo chana atling don empty ero khelmuala achiang don ani Manchester City chun an goalkeeper thin James Trafford Burnley atangin an leilet don ta a Paul Magdalene somni pasari sengin an leifel don ti tarlan ani hi ramlama England under 21 ta na khelme kania ama tak hi chun kum somni pani apum to thung Trafford hi City Academy atanga injir chuak ania ma se senior team amun poimo achan theilo awangin a kheltam theina tur lampanin kumsani somni pathum ni puilain Burnley azoma Burnley hian Paul Magdalene som pakwan seng Burnley a hian ache that ema wangin club lian jok ten an be sei chun zoma Newcastle point tu ni puila hian laklu ngei tumin an zuina sa hle ma se atopa Trafford hian a injir chuana Manchester City ya ama aya be seina sang jok nain contract ajiak don ta ani City hian James Trafford hi Burnley hena an shal khan leile theina buyback option anda tela chu Paul Magdalene somni pasari ani hei hi club dangtan po le chwa theina zat release clause ang dewin an kalpui ngal boka chu wangin Newcastle point hetiang zat sum seng hian leian tum ma se Trafford hian du thlangin Newcastle nolin Manchester City hi athangta ani Argentina ta na FIFA World Cup no moi choi to Rodrigo de Paul kum samthum pakhat mi chuan Spanish club Atletico Madrid chua sanin Lionel Messi khelna Inter Miami azom felta a Argentine midfielder hian lonin kumin sangni somni panga chung hi Inter Miami kor haina khelanga lona huna manzo hian kumsani somni pakwa thleng dai turin angetin azom zui don ani de Paul hian Atletico Madrid tan match za somret pasaria khel mana goal sompali khungin asi somni paruk anei man ani hi Argentina tan po tum somsari pariat inlan to niin Copa America no moi pahni le FIFA World Cup no moi pakhat ba ka finalissima no moi tum khat achoi to ani tihian Rodrigo de Paul hian ramtana a khelpui an team captain Lionel Messi zomin Inter Miami tan tha an tho ho dona Beckham club tan po midfield ti chak zual tu ani ngei arin omani transfer thuleng kan soi main Lionel Messi le atime Jordi Alba te shrem chungchang hi soilang lok te ang Lionel Messi le atime Jordi Alba te chu USA All-Star game an lan lo awangin shrem anita a match khat in khel theilo tura an chung thu rel niin Major League Soccer MLS a match an khel tur masaber Cincinnati ma chon theilo turin an shrem USA hian dan an nei sa jinga All-Star game a in lan tura kau harsanna big nei wang nilova inlan lo te chu match khat in khel theilo tura shrem turan nia Messi le Jordi Alba te hi All-Star game a inlan tura ti nima sela training a po tel du lovin All-Star game an khel du lo boka dan an nei sa mangin shrem anita ani ma se Messi le Alba te hian shrem an nina an ngai thiam lo hle Inter Miami nei tu te zinga mi George Mason hemi chungchang hi soin Messi hian shrem atok hi mak atia ama achong le kan be seilok ang chin mak atitak zet ani he shrem na hian hun reizok a hrin chualo kan be seya Alba le Messi te hian an chunga thutluk na siam hi an ngai thiam lo tak zet ani exhibition match a inlan lo awanga competition match pa nga ya inlan theilo tura shrem an ni ngot na lai tak hi hria thiam harsa an ti ani dana tang chuan dikma sela an hria thiam theilo atia MLS Commissioner Dan Garber poin Messi shrem tura thutluk na siam hi thil harsa top zinga mi ani tiin Messi meu shrem suspend chu hreom anti hle thu asoi Messi hian US League hi angai na hlea MLS a hian Messi aya thil tina sa an omlo hialin ka hria ka hre thiam hlea ka za boka Inter Miami tana ain pekna te hi alelam zonga thir chuan a chuan om ka tia a thutluk na hi ka za lutuk ma se All-Star game chungchanga hian hunrei tak kan man to dan kan nei sia kan manglo thei lovani atia USA football choi sang thar tu Messi hi hre tak chungin an shrem ani Messi le Jordi Alba te hian in elna official match pa ngai po nilova in lan lo awanga in elna puitling jok match khel theilo tura shrem an ni na lai tak hi kalmang diglova an ngai ani bera dan be chanin an chunga ro rel nima sela an pom thei thak lova an ngai thiam thei ngang lovani transfer thulengai thak chhun zom ta ila AS Inter langin Real Madrid chun kumsom ni palimi France defender poimo Arsenal rin rol ni bok William Saliba laglu tumin ma an la chhun zom zela
Real Madrid hian Saliba hi an tlar hnung ti phuina turin lak lu ngei an tum ani report then khatina tarlan danin Arsenal hian Saliba hi an chel zawdon lawani poin Euro maktadwei za aya tlem amana an pom theidon lova Saliba mana hian sumtam tak an phut don hetila hian Arsenal hian Saliba hi chel zui zelan duwa Arsenal hian contract kumsani somni pasari thlengdai anei mek bok ani Saudi Arabian club Al Hilal chuan Alexander Isak lak lu tumin ma an la chun zom zela text choimi lovin kar khata paun noi rukzet lopek anin huam boka Newcastle United striker hi sumlama vurtam anin huam hle lo le sumle paya in high vurna lam ngor thlir chuan Alexander Isak atan hian pom om tak ania ma se Isak hian apom donem ala chiang lova ani hian in elna level sang zo khel adu zelani chuan Saudi lam hi anhar arin omani ma se Isak hian abese klapate alu theidon lawani chuan Saudi lam po hi apan thut theya chuwangin Swedish striker kumsamni pangami hi Newcastle chuasanin khoilama nge akalang ti hi rin thiam ala har sa hle tuna hian Liverpool point an la be se meka ma se Saudi club ai chuan sumlama hian anin huam tam lo jok ani German chanchin bulian ten tar langin Bayern Munich chuan Liverpool atangin Luis Diaz lak lu tumin dilna an thlen le ta a Liverpool hian Bayern ina an dilna masalo hnol to ma sela Diaz hian Liverpool chuasana duwa wangin Bayern hian be se na sang tak nei tharin lak lu an tum thar vele ani kumsomni pariat mi Colombian forward hian Bayern pan hi duwa Bayern hian kumsani somni pakwa thlengdai contract zia pui andu ni in tarlan ani bok Arsenal point in lak muklam chun zom zel duin Crystal Palace player poimo eze lak lu tumin ma an la chun zom zela Victor Gyökeres san zom don ma sela Arsenal hian du tok an la tum lova an squad nei sa ti chabel zel an tum ani Palace hian eze mana hian Paul Maktadwe somruk talan phuta heting za sumthe chua hi Arsenal hian anin huam ni te point tarlan aom to ani PSG point Bournemouth center back Ilya Zabarni lak lu tumin dilna an thelu dona France champion European champion ni bok PSG hian an tlar hnung lam thuam that an tuma hemi atan hian defender khel thachin tak Zabarni hi mamo chana ani an be se ani Fabrizio Romano tarlan te soi chhun zom ta ila Italian journalist Thil Shrema le Shredik thei tak hian tar langin Liverpool ina pre-season tour an nei meka AC Milan an machon tura Luis Diaz le Darwin Núñez te chu squad an tel talova an chuak ngei tura ngai ani thu atar lang Liverpool team kai thretu Arne Slot hian Darwin Núñez le Luis Diaz te hi bench ha thu tur point adu lo ni in tarlan ania Bayern in Luis Diaz an be se meka Darwin Núñez po hi Italian club le Saudi club ten an be se mek ani Chelsea le RB Leipzig te po Xavi Simons chungchanga anin dor chhun zom zela Xavi Simons hian Chelsea zom hi adua ma se aman tur chungchanga club pahni anin dorangai awangin inremna tluantling awm theina turin club pahni te hi anin dor tamek ani Romano hian tar langin Isak hian Saudi club Al Hilal atangin sumtam tak lo tura somna adonga ma se anol fel towa hei baka hian Newcastle kai thretu Eddie Howan Isak hi contract zia tharpui du ma sela contract thar chungchanga hian inbiangna an chhun zom tak lo thu asoi to bok ani chuwangin Isak hian chomna tharma chonin club dang kor ahak ngei arin om ta hleya adu ber Liverpool kor hi a theidon em ti ero tun thleng hian ala chiang bik lovani BBC na transfer thuleng atarlana express in tar langin Newcastle chon Wolverhampton atangin Norway forward kumsamni pangami Jordan Strand Larsen laklu antuma Alexander Isak anchel zodon lo awangin Newcastle hian Isak amun rong no khanan Larsen hi anbe sejinga antel vele ta ani Talk spot in tar langin England striker kumsam thum pathumi Callum Wilson club online nei lova omek hi West Ham in laklu antuma athupungin inremna anne puito TBR football in tar langin Manchester City chuan Newcastle atangin fullback Tino Livramento laklu antum chun zom zela Paul Maktadwe somnga aya tampo the chu anin huama kumsamni pani mi hi City hian antlar hnung ti changna turin laklu ngei antum Sky Sports in tar langin Saudi Pro League club pani te chuan Manchester United atangin Anthony laklu antuma beisena annei meka Real Betis lona hlotling taka khel Anthony hi Saudi footballer hian kan mulawang ti soi ahar ta hle hetila hian dasani na tarlan danin Manchester United player dang an defender Luke Shaw hi Saudi Arabian club ten laklu antum mek boka Saudi atangin sumtam tak lo tura somna adong ni in tarlan ani
hei baka hian Luke Shaw hian Manchester United a season som pakhat aman hnuin in khel chun zom zel lo poiti lo na anei ni in tarlan ania Luke Shaw hian somna adona zirin United chhuat sana chawna thar ma chhon hi adu ngei tura ngai ani The Sun in tarlangin Manchester United chuan Aston Villa goalkeeper Emiliano Martinez lonin ho andila mase kumsam thum panni mi hi Villa hian lonin an chhuatir phal lovani Italian chanchin buten tarlangin Chelsea chuan Juventus atangin Turkish rol thar kumsom ni mi Kenan Yildiz laklu antuma Paul Magdalene somruk aya tam the chuak Marcela Juventus in an lo nol sak thung Ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se